kubera gutizwa amakuru nayo warayamenye tubwire bishyiraho umucyo. Ibyo ngibyo mbibona nkuko namwe wenda mubibona kandi buri gihe muri window abaho ibintu by'ibihuha sinzi. Umukinnyi Niyibizi Ramadhan yavuze ibintu byatunguye benshi cyane. Ese koko yaba ari gusohoka muri ekipe ya APR FC cyangwa ni ibihuha byari byarakwirakwije hose? Ibyo benshi bavugaga byatumye abafana ba Rayon Sport bacika ururondogoro, ariko Ramadhan yashyizeho amarenga ndetse yaciye impaka arabisobanura byose. Ubundi mu gihe rero APR FC iri gukora impinduka zikomeye cyane mu kwiyubaka mbere ya CAF Champions League ndetse n'andi marushanwa bose bagiye kwitabira, amakuru yavugaga ko Ramadhan Niyibizi ashobora kuza gutandukana n'iyi kipe. Rero akaba yatangaje amagambo akomeye cyane yatunguye rero akaba yanakanguye imitima ya benshi. Ariko se ubundi niki kihishe inyuma y'aya makuru? Ese ubuyobozi bwa APR FC bwo bwaba buri kubivugaho iki kugeza ubu ngubu? Muri video rero tujye gusesengura byose birambuye, amagambo nyayo yakomeje kuvugisha benshi ya Ramadhan, amasezerano ye, ejo hazaza he muri equipe ya APR FC, ndetse nicyo ibi bishobora gusobanura ku mishinga mishya y'iki kipe y'ingabo z'igihugu. Wowe nucikwe n'aya makuru yose akomeje kuvugisha benshi ndetse n'abatari bake mu mukino w'umupira w'amaguru, ndetse hakomeje kuvugamo ibintu byinshi cyane especially muri iyi kipe ya APR FC no kuri uyu mukinnyi Niyibizi Ramadhan. Wowe icyo ngusabye ni iminota mikeya cyane ubundi uniga amatwi, ariko mbere ya byose banza urebe ko wakoze subscribe kuri iyi channel, ubundi kuko ntago bifata amasegonda menshi ubikore, ubundi ukande like kuri iyi nkuru, mwinjize muri iyi nkuru ikomeje kuvugisha benshi cyane kuri Niyibizi Ramadhan. Ubundi rero mu gihe isoko ry'igura n'igurisha y'abakinnyi rikomeje kuvugisha abantu benshi mu Rwanda, amazina y'abakinnyi atandukanye akomeje kuvugwa cyane mu makipe anyuranye. Mu minsi yari ishize havuzwe amakuru yavugaga ko uyu mukinnyi wo mu kibuga hagati wa APR FC bita Niyibizi Ramadhan rero yaba ari mu bakinnyi bashobora kuza gutandukana n'iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Aya makuru yarakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bamwe mu bakunzi b'umupira batangiye kwibaza hazaza h'uyu mukinnyi umaze imyaka myinshi agaragara kandi akagaragaza urwego rwiza muri shampiyona y'u Rwanda. Gusa Ramadhan yahisemo gusohoka mu ruhame maze araza hakana yivuye inyuma ayo makuru yose. Hari rero mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko kugeza ubu ngubu akiri umukinnyi wa ekipe ya APR FC kandi ko agifite amasezerano amuhuza n'iyi kipe. Niyibizi Ramadhan yavuze ko muri ibi bihe by'isoko ry'igura n'igurishwa akunze kuvuga ibihuha byinshi. Bamwe bakavuga ko ibintu bidafite gihamya cyangwa se amakuru yizewe, maze ayo makuru agahita akwirakwira hose. Yaje kuba rero ashimangira ko nta muyobozi wa APR FC uramubwira ko agomba kugenda cyangwa ngo wenda abe yaraganirijwe ku bijyanye no gutandukana n'iyi kipe. Yagize ati, njyewe ndacyari umukinnyi wa ekipe ya APR FC, mfite amasezerano kandi ndakomeza gukora inshingano zanjye nk'uko bisanzwe. Ntabwo ndamenyeshwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Aya magambo rero Ramadhan yahise atuma abantu benshi mu bakunzi ba ekipe ya APR FC rero bongera kugira icyizere ko uyu mukinnyi ashobora kuza gukomeza kuba umwe mu nkingi za mwamba z'iyi kipe mu mwaka utaha w'imikino. Uyu mukinnyi rero yagize muri ekipe ya APR FC mu mwaka wa 2022. Yaravuye muri ekipe ya AS Kigali, yaramaze kwigarurira imitima y'abafana kubera uburyo akinamo. Ubushake rero agaragaza mu kibuga ndetse n'ubunararibonye bwo mu kibuga hagati, nibyo bintu bitumye ekipe ya APR FC kimuryamyeho kugeza ubu. Ikindi gituma aya makuru rero atungura benshi ni uko muri iyi mpeshyi Ramadhan yari yongereye amasezerano y'imyaka 2 muri APR FC. Ibintu bisobanuye ko kugeza ubu ngubu rero agifite igihe gisigaye ku masezerano ye. Nubwo yavuze ko nta biganiro birabaho rero hagati y'ubuyobozi ndetse na ekipe ya APR FC kubijyanye no kugenda, yasobanuye ko igihe ubuyobozi bwaba bufite indi gahunda hazaza bwamuhamagara maze bakabiganiraho ubwumvikane busesuye. Ibi rero bibaye mu gihe ekipe ya APR FC iri gukora impinduka zigamije kwiyubaka mbere y'uko itangira amarushanwa atandukanye harimo CAF Confederation League
CAF rero Confederation Cup ndetse ikaba izahagararira u Rwanda ku rwego rwa Afurika. Abasesenguzi muri ruhago rero bakavuga ko Ramadhan akiri umwe mu bakinnyi ba APR FC ishobora kugenderaho bitewe n'uburambe bwe, uburyo afasha ikipe mu kibuga hagati ndetse n'uruhare rwe mu kure mu buryo bw'ibitego. None uyu Ramadhan yaba azakomeza kugumana na ekipe ya APR FC kugeza ku masezerano arangiye, cyangwa hari impinduka zishobora kuza kuba ziri gutegurwa mu ibanga? Kugeza ubu nta gihamya ihari yemeza ko uyu mukinnyi yaba ari hafi rero gutandukana n'iyi kipe. Ikigaragara ni uko Ramadhan ubwe yashyize iherezo ku bihuha byari byatangiye gukwirakwira hose, ashimangira ko umukinnyi wa APR FC akiriwe kandi ko nta kintu na kimwe kirahinduka ku hazaza he muri iyi kipe. Mukomeze kudukurikira kugira ngo mudasigara inyuma makuru yose agezweho ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Mushobora kandi kudukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zirimo nka TikTok ndetse na Instagram, zose nitwa Rafa F.